Grace Boadu ewu nenso echire nsem no edoso yie papa echire nsem no edoso nenso yese saman difo ne omo kafa no ne omo yefa no nyina sabe ye nua bei entimi nsori mfi sabre mochire emeyi na no na chesa asem yi aya yero se papa na ohwe enua ba doctor ya utumi hu ne kasam gotim sister no wo buade pa nkanyam kupon pa na ehira no nenso enam sabe atamfo wo kan ya ho wa wiase asase sunti wonam wo hu ye wonim se wo ye okay wo bia pewaso nenso watamfo edos papa ne yonko a woni ne di enkomo etwato e wo phone so we na ye nua be ma Kwaku Manu wono so si a why ne ho journalist woni nam semu a wono so di adanse afa ye doctor Grace Boadu ho a na ye enkomo a woni na danfo ebo ye last conversation a woni na danfo have na ye awehu ye ba Kwaku Manu ekita sa audio na wo kire masa ko bo audio na ebe ya awehu pa na enso enam ayinti wo bebo ma ya hwe wo de menko enua be ma Kwaku Manu ho na ye nko hwe nia wo ma ye ewo woduo ni sujedi ye wabrochire ni Ghana ha nipa bebrebe ewu 3 days 4 days eda so dadem a onu nko atinti asema me keka chem se meboa obi ewu 4 days obi ewu 5 days eda so dadem ba yenim maami wonye se oye busy woman adwuma a waba wo free South Africa ba ana nipa ni bi be frefre no madam waba ana si am do Nyankopon se so nko anete ana nye business ye gidigidi ko betuma hyedem na wotwe na reho sem se mo kofa no nya busua na e kampo a yesi yeso no kura na na wedie no etete ese otumi se bibia kɔ ne nipaduam ameti ni di nkomo o so ni gina phone so mo di nkomo no tehwe hu an se phone na tu prekope phone kate ye no ano sa friend back because why na damfo a na wonya ntu kwan kɔ UK o se hefa no no one ne kwan na aduro ye kɔ sister be ye se bu board shop yo onya ba bia obeton aduro ni ade nti da so ye na damfo amiti maame ewu etu oba be ye yie tie ye maame ne de amiti susu bai won edia ne ho ka betu wadamfo ni friends say Boadu wadamfo ni Boadu woye ni papa me de me mahu no obuade nso nim kasa or the respect manipa to me side asam na make you or respect it obuo man kanya me di ne do stay ya bayo an kanya me di na do say me nyini say obedu 30s me nyini say obedu 40 years or young girl ko wa say badabi oni ni pakasa kama tamiti bano kamidi say amiti mame yie ka sister be fafa eka ko be fafa we amiti kaya ne ka ba wo ba yie mi no oba ne mame yie abanadam for yie wani ni kasa na ote say phone akate and was our friend back but was one in the kasa no one kan chen say woko ebia washroom etie wo pick kono esuo no osu mewu no efe wanti hwibiem wate na jai audio no ha ba mentimi moncho ebusua no ewo ya o montie ntimi nsanka o ya meraho wo ye no recording for to say audio ayin video ayin no when to say video no any mpese me ye we see any ba me pese me bo audio no also when to say video form when to say video form on here so say me miaso sisi a better voice say me miaso sisi ya better woman voice na busua wo ya wo mo ebi a wo betimi anya wo bebo ba me mpese mebo be bia me genanti na adena jai satam ne nipa ben a wo say o kwadwuma obusan sa de wo hunu na die na asi okasa no a before no wo su na wo pick last corner wo suye no wanti ni ka biem de wo te ya ne say wo ye mewu yi mewu as wo su no eno wanu no
dote e wo me phone su sisia ba sa tam ne bia na ba ma bi ka no ho a e bia oba bi ka no ho a ka bia nka de asiensi ai se ko hwe sebi ebusuani bi ani agye se cause wo sebi wawu obenya japade but e bia na nipa ne te ase a ho ko bedidi amo anya bi ati 24/7 timi mo voice no ko utie voice na owrapa anadwo meji se wie ni anadwo untime nda owrapa hu na bo se nipa mopo amiti se wogina phone so 2 hours when wo frɛ no tondi anu abrochi abrabo wate asima anadwo no awowe mu okoye adwuma tefe wo ya wonte no se dabi ma me record ade chia me wo be send no no wodi na tam se ade na wura me ndo ana ade chia no do te anse yesi wawu social media so mpo wo po adwuma wo ba no te se yesi wawu to wo wu be 5 ade ne happy be 5 o'clock ahoma ana anumere no wo wu Sunday kra no wu kra na a happy Sunday before Monday ti wa wo poison woman ye na abenya unya hwe but unka untra wiase unka o obekọ na wo de obebre kra se woman no so obre wo wiase a obebre asensa anyam na medumi wo eye sana life nite nature no sana ti o nature no sana nature nite sa wo bompaye papa se obi ntu kwan a awade timi dia konto no bitu abrabo so de wo mbre no obre hwani padodo wo didi ma mu bidi wa nwene ho na dwi ni padodo no otu omuka wa nwene ho ti sa su ni nyinara se wo ye estate bi so wo ye ni estate so wo ye de ba de no ma no wo ye no wo ya wo mbi esu nyinara ka hunu se de ne wo ye a no nwie ye a wo man kofo anu aduane abo wo no erade ma wo fa ho toto wo ya we ti hwan na ye aduane ma ni di question misi obi bre wo busuan wo saa obi bre busuan wo saa nanso awade ade awade wo de wo ye ma wo bi da wo pa busuan ye wo pa busuan koso wo pa busuan ni die but busuan ho se wo busuan na wo firim quotation na mi kotu ade ma wa wo hwem sisi ense wo busuan na ntim mabusuan ye ka ma me asama na oginam ye ka papa asama na oginam ye wo awade agu wo de be ka me ma me asama de wo be ka me papa asama de wo de be ka me ni asama de wo de be ka wo ya asama de ade me ja awade ba me bisa wo se ebre bi bedru wa wo nua be ka che wo se wo na onim nyansa wo gina asasam so ma okunu ne okunu jai me de me nim nyansa ntimi ma metete me ne okunu ntam wa wo nua ketewa be mo se wagim edumre bi Kwaku Manu ametie ne mabusuafo me nuanom nyina timi fie apart from me bra pan no nuanom ye 6 me toso 2 de aka fela man ma bena papa yaw kodo dankwa ansina me boys 2 amnam no menam aka like na Isaac no me nyina timi fie aso na me te boys quarters arahu sem se obi te single room nanso na busuafo mienu nete ho woni na busuafo te single room wakofa busuafo mienu fra kurase me da se wo tweme akra